Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kiong ba injison ube berangna. Kerta jong ba injison. Karena prijung piborot hilaitir baila rap laibo sans dem kerta. Hani nang urban oipi ngaya lede nang dontang laibo lai keling snem laibo lai snem kerta. Manumpo jong ke UDP jongi. Midon kumba samut ki MLA jong ke UDP ki bahpo kerta jong ba injison. Iba Pius Marwin, live Aslim, Iba Balajet, live Aslim, Iman Jorki, live Ulai, Ngayaladir, live Ulai. Ni ledak kuat kena Iba Jinson, Hangingan Om Nanang Rewkna. Ledak Uliu kena ulapan nongkung minister. Kini kena jongi, kilapan nongkung MLA, boleh soniu kena ulapan nong, MLA jong kini katai. Handeng Imbesu kena. Ini kisamla lomba, kisamla berdon kita kejikit kle, ban pe ya kekia kesion jong pai ba jong konsumsi ba jong kene kethan jong mi dorok kowe, hamta mi kestet, lada kestet kedon kam, ni hampo jong kestet kedon kam sibun, kumkini ki khana lada bikon kena ayo ba injison, midon kam ki kena renga om, ba injison inde jong kena inde samla lomba, midon kam hampo jong sekretariat, ban yada ban side ain na banta jong state jong nang mahalu bigasi ngilabon lomba ke state jong ni ke state bala kiyo hakikam hakibon banta ki development but ngakwa ban om ban state ho lomba jong ni yaki longmi ki longpa ban ki prasam naro lada pikno yo sonda bi om bolio bilang na una le nisio biao nisio simbanong bahar por bagi kuat ban syukri yang pai ba jong state jong ni lani jong constituency jong ni pi pendo mesem pi ong model kena ubang la ban le untip watang yang jaga ban wat yang jinghang juga secretariat ro kata ngene ke constituency jong ni nangan OIP ngasio sorong manong bagi 6 clearance constituency kejet yang aku MLA jong 6 clearance hari ni general election 8,000 khatra ngalajok bat ketiga nuksa ya kini part kisamla nasai om kini kinten kan sepoi ke por bangan rem ni ke election ketangan rem hallway samla dan samla susu pola bandina kata kini jingkwa jonga nam kwa bansa penrem hakiwe part bela long temen leni kiba lajan ritai kata kini ke thong jonga dala poi kata ke por hagesni bangan rem lu nan misdio bangalong tau umum job ni ya kata ke election ban hajingin dia bat populer ni iba injin ila populer jeka iko populer ma jeka engineering nang ni class 12 fail license nga attempt ni class 12 na fail hat-trick fail ngadang long minister ini engineer populer engineering beli la long ia beli nang ni konstitusi jopi piwat tanya kita ki besar ki berakhir ulang lomba piklet part ini di sauna nada ding kita kan mentoi ayu ini pisai om kita mau mencuan ki om kisamla ki loe jong ke jai pemriu jongi pemriu kita telah change ki om kisamla ki menta jong ke jai pemriu jongi ni de kisamla menteri na bentar pemerintah tenang ban wanra ya kita ki ek jonan kang ban tresitom warba Syuru ban kini kita ba jongi kenapa yang pendek yang rekam berrekam ini ban le apa sekretariat ini po jong state di bawah kowe na pensuan po pengadaan campaign election nampak detim bahagia politics kemudian ayu ngalle ayu po sekretariat tengting ila diru na dusun na perhat kita kedai sisa kita kiong kesitom bahagian tim yang rekam bertemai 100 la jawapan kini kita ba jongi nado bisa jemino gulang hamne kia beli bulan bulong jongi kia hikai bapunung intre yang rekam kata gede ke kowe ke pengasio kemen ban au bagi ramba ki hikai ini ki pedi ini geleti nang kini kisana kini bakla nganut banong ini bangutang ala khamsim pang kendiat empat desim pang bang rengala khamsim tu kendiat yang ini politics
Kenalian jung haru nandol lang lukat balik Lichinson ini trelang syuruk bakini kisah lagi ya ke ek kam berka manle nabata kedi ketem berasa sistem ini trelang rengkat namba konstitusi jompi pada konstitusi jomiru kibio ya kita juga kam apa jom konstitusi di berokole tam balba berok namdol kitene banong nang keno yeno barngan yero yeno hangi tangguing wa berong yupi jet ai lagi hakini by election kini ki system chiteng pin ki kam jong iba Jinson ladapi iba ke kam jongi kam long ba senso alota bepila jadi haden system chiteng layo yang jet ha ke general election ada cara arholai te hanta kapor ladang iba ke kam jongi kam long ba biang ngai ladiru nanu soban yu kejar hakini kemudian stimisi ladang iba ke kam jongi ke biang na OMP na kular dengan wan biang hadir general election aracar arulai ban kersan tinggi ini ban kenang mengi di wan pai biang tu gerli kenang continue the full term sunstem ban hantar bisa isu yang kita kami ila ramle na tajam di konstitusi berokoi tangkini